Snimaš? Mi smo u tajnoj avanturi po Ošnjaku. Mi smo u tajnoj avanturi po Ošnjaku. Strano je more. Tamo je more i tamo je more. S druge strane more. A vidi se. U sutan ja pogledam plutoničke. Ako ste jako gladni. Okej. Ja pogledam plutoničke, a ti je goma natural. Ako vidite zmiju. Anakonda tuče. Kad sjene suze, jedna druga i jedna kupa. Kad sjene suze, jedna druga i jedna kupa. Diriknaj, daj, diriknaj, daj, diriknaj, da baj, gada. A goma natural. Ver, zato ne ver. Diriknaj, gada, baj, gada, daj. A goma natural. Ovo nemojte nikada da radite. Prvo što je Karlovac, drugo ovo je nacionalni park. Bacit ćemo go džupu. Taj deo. Malo bre, papajara. Mi se nalazimo u oblasti koja se zove zabranjeno pušenje. Inače taj bend nastupa na Osjeku non stop, to su onako lokalne zvezde, da. A goma natural. Deda je sad tamo. Goma natural. Ej, ti se piješ pivo i snimaš. Malo sam. Ima pijenih Engleza, dole, može se i udave. Englezi su u šumi, ležimo. Tamo ono što se vidi, malo prepijeni. Ono su terasasta polja. Tu kod ove kućice iza. To je jedna vrsta zemljišta. Sad smo ušli u mesto koje se zove Pozor Ahmed. Ovdje je već sala. Gledam kako tace, gledam njedi place. Ovdje je kazna za požar smrtna. Zato što ne požar ugasi. I to je to. Pandrkneš u požar. A ovdje je rekreativni centar. Tu može izovati i raditi stigove. Kala je do mora, raspačala mužu. Uglavnom se ovdje
sjebe kuću, naravno. Mnogo smo malo, moram da se zaobići. Neka baš je lepo koji ti je banja. Zlate oko, crno oko, tutte sarte škote. Ala mati moja, umriću od bonace, od svega, od bonace.